Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. At the onset, Rwanda aligns itself with the statement made by Morocco on behalf of the non-aligned movement. Thus, this statement is issued in a national capacity. Murakoze bwana Perezida kuma ijambo mbere na mbere u Rwanda rukaba rwemeranya n'itangazo ryatanzwe na Maroc mu izina ry'ihuriro ry'ibihugu bitishyize ku ruhande non-aligned movement. Bikiri tangazo riratangwa mu izina ry'igihugu cyacu. Bwana Perezida, izi maka zirimo kuba mu gihe umuryango w'abibumbye ugenda ugabanya ingano y'inshingano zawo mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ubuke bw'amafaranga. Izi maka kandi zikaba zikurikiye inama iherutse gusoza y'itsinda ry'akazi ku bikoresho by'umusirikare bikomoka ku bihugu byohereza ingabo, Contingent Owned Equipment Working Group. Inama iba buri myaka 4 igasuzuma ikanavugurura politike zijyanye na COE. Izi nzira zombi ziruzuzanya kandi zituma kubungabunga amahoro bigira agaciro nk'igikoresho cyihariye gikomatanyije gikoreshwa mu kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi. Nubwo izi nzira zombi zigamije kugera ku mikorere myiza, igikorwa cyo kugabanya ingano y'inshingano zakozwe mu gihe cy'ingaruka zitoroshye z'imiterere y'umutekano ku isi zirangwa n'iyoyoka ry'urutonde mpuzamahanga, uburemere n'ubusumbane by'ibyago byibasira ababungabunga amahoro ndetse n'imvugo isesereza cyangwa imvugo z'urwango, hate speech, igora inshingano yibanze yo kurinda abasivili mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Nkaho izo mbogamizi zose zitari zihagije ngo zongerwe ubushobozi, birababaje ko ubushobozi bw'ubutumwa bwagabanijwe. Uburyo inama ya COE Working Group yagenze ndetse nuko igikorwa cyo kugabanya ingano y'inshingano cyakozwe byagaragaje ko imikorere myiza y'ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano neza byafashwe nk'ibitari ingenzi ugeranyije no kuzigama ingengo y'imari. Nyamara mu by'ukuri kuzigama ingengo y'imari kwari gukwiye kugaragaza no gushyigikira imikorere myiza. Bwana Perezida, muri urwo rwego ndagaragaza ingingo enye. Icyambere ni inshingano, mandate. Nyuma yo kugabanya ingano y'ubutumwa, ibikorwa byo kubungabunga amahoro bikomeje gushyira mu bikorwa inshingano zabyo mu bihe by'ingengo y'imari iciriritse kandi bigakomeza gukora imirimo imwe mu gace kamwe kaho bikorera. Abantu bakunze kwibaza niba bizatanga umusaruro mwinshi hifashishijwe bike cyangwa bike hifashishijwe bike cyane, bikaba bigabanya ihame ry'imikorere myiza kandi bigatesha agaciro umurongo ngenderwaho uvuga ko inshingano zigomba gushyigikirwa n'ingengo y'imari ihagije ishobora gupimwa kandi irambye. Ikibazo si ukugabanya ingano y'ubutumwa ubwabwo, ahubwo ni uburyo uwo mugambi wateguwe. Icya kabiri ni ugukemura imizi n'impamvu zitera amakimbirane. Amasezerano shingiro y'umuryango w'abibumbye yemera gukemura amakimbirane mu mahoro kandi ahuza amahoro n'ubutabera, uburenganzira bwa muntu, iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza n'ibindi. Ibintu bidashobora kugerwaho mbere y'uko haboneka amahoro. Bityo birumvikana ko gukemura ibibazo n'ibirego by'abaturage mu nzira z'amahoro atari igitekerezo cyongereweho, kuko nta mahoro arambye abaho hatabayeho inzira ya politiki ituma ibikorwa by'umuryango w'abibumbye bishyira imbere politike aho kwirukira igisubizo cya gisirikare ku kibazo cya politike gikomeye kandi kigoye. Icya gatatu, Bwana Perezida, ni imvugo z'urwango, hate speech. Imvugo z'urwango ni umushinga wa leta ikibanza kigaragara ikabanza kugaragara mbere y'ihohoterwa rikabije, ibyaha bya jenoside kandi ikomoka ku ngengabitekerezo ya jenoside iteguwe kandi igashishikarizwa ku bushake. Itesha agaciro ubumuntu bw'amatsinda mato, no kuvuga ba minorities, bitewe nuko ari bo ikanatanga ishingiro rya politike n'iry'imyitwarire ryo kurimbura itsinda ry'abantu ryahuye n'ubukana bukamije bw'imvugo
z'urwango mbere no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ndashaka gushimangira ko imvugo z'urwango zidakwiye gutwikirwa ikanzu y'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, kandi ko guceceka ku butumwa bw'umuryango w'abibumbye mu kurengera no kwamagana iki cyaha kiri kwiyongera bingana no kugishyigikira cyangwa kubigiramo uruhare mu ihohoterwa rusange no guhakana ubwenegihugu cyangwa indangamuntu y'itsinda ry'abantu. Uwiyemeje kurwanya imvugo z'urwango kandi agahamagarira ibihugu binyamuryango kutihanganira ihohoterwa n'ivogerwa ry'uburenganzira bw'ibanze, cyane aribwo burenganzira bwo kubaho. Ibi ni inshingano y'umuco n'indangagaciro igomba gushyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kurinda abasivile. Icya kane ni ukubungabunga amahoro hitabwa ku buringanire n'ubwuzuzanye bw'ibitsina. Turongera gushimangira uruhare rudasimburwa rw'abagore ku nzego zose z'ibikorwa byo kubungabunga amahoro, uhereye ku buyobozi kugera ku mitwe ikorera mu rwego rwo hasi ku mirongo y'imbere, kugera ku buringanire bw'ibitsina, amahugurwa ashingiye ku buringanire no gushyira mu bikorwa byihuse kandi byubahiriza inshingano amahame ajyanye n'abagore. Amahoro n'umutekano bigomba kwihutishwa kandi bigakurikiranwa n'uburyozwe. Kubungabunga amahoro hatabayeho icyerekezo gishingiye ku buringanire bw'ibitsina ni ukubungabunga amahoro hatagira ingaruka. Sinshobora gusoza amagambo yanjye cyangwa ijambo ryanjye bwana Perezida ntashyize icyubahiro ku bantu bitanze bakagera no ku gitambo cy'ikirenga mu kurengera impamvu y'agaciro, kandi nkaba nongera gushimangira ubushake budatezuka bw'u Rwanda bwo gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Ndabashimira ku mwanya mwamaye no kunkurikirana. My remarks, Mr. Chair, without paying tribute to those who made the ultimate sacrifice in defending a noble cause and reiterating Rwanda's unwavering commitment to maintaining international peace and stability. I thank you for your kind. Ni mu nama yo gutangiza ku mugaragaro komite yihariye ku bikorwa byo kubungabunga amahoro CSADEFO, umujyanama wa gisirikare n'ingabo w'intumwa y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye i New York, Colonel Deo Mutabazi, nk'uko mu mwiyumvire yashimangiye ko inshingano z'ubutumwa zigomba kujyanishwa n'ibikoresho n'amikoro ahagije ashobora gupimwa kandi arambye kugira ngo ishyirwe mu bikorwa ry'izo nshingano rikorwe neza kandi mu buryo bufatika. Yagaragaje kandi ko hakenewe gushyirwa ingufu by'umwihariko mu gukemura imizi n'impamvu zitera amakimbirane no guhuza ibikorwa by'umuryango w'abibumbye n'ihame ryo gushyira politike imbere aho gushingira ku bisubizo bya gisirikare ku bibazo bya politike bigoye. Yamaganiye kure guceceka gukabije ku mvugo z'urwango, avuga ko uko guceceka bingana no gushyigikira izo mvugo cyangwa kubigira nkaho nta cyabaye, bigatuma hadindizwa kwita ku mibabaro n'ingorane byibasira amatsinda aba yibasiwe. Yahamagara ibihugu binyamuryango kwinjiza kurwanya imvugo isesereza mu rwego rusange rwo kurinda abasivile. Mu gusoza akaba yashimangiye akamaro ko kubungabunga amahoro hitabwa ku buringanire n'ubwuzuzanye bw'ibitsina binyuze mu kugira uruhare rwuzuye kandi rufatika rw'abagore ku nzego zose. Ashimangira ko kubungabunga amahoro hatabayeho abagore ari ukubungabunga amahoro hatagira ingaruka. Ndabashimiye inshuti bakozi ba Pilot News TV, muri abagaciro.